problem za znanost konkretno može predstaviti u tome da se odnosi na način kako mi biramo neku teoriju. Postoji u filozofiji znanosti, općenito u epistemologiji, jedan problem koji je vrlo interesantan i koji duboko zadire u znanstvenu praksu i shvatljiv je nekome ko možda nije iz tabora filozofije, nego se bavi konkretnom znanošću. To je takozvana pododređenost teorije u odnosu na neki evidence, na neke empirijske podatke. Što to konkretno znači? To znači da uvijek postoji mogućnost da postoji neka teorija rival ili neka konkurentska teorija koja nam nekako nije prihvatljiva, ali koja je na jednaki način kompatibilna u skladu sa svim empirijskim podacima koje imamo i koje ikada možemo prikupiti. I sad, na temelju čega onda mi biramo jednu teoriju, odbacimo drugu? Evidentno, ne na temelju empirijskih podataka koje smo prikupili i koje možemo prikupiti. I onda tu upadaju u igru neki kriteriji koji su nama česti u uporabi. To su takozvani kriteriji epistemičkih vrlina. Znači, biramo jednu teoriju, odbacimo drugu, ne zato što ona se bolje slaže, jer se i ova rival jednako dobro slaže sa prikupljenim empirijskim podacima, nego biramo zato što nam je jednostavnija, zato što je koherentnija. I ono što je vrlo zanimljivo, zato što se ta konkretna teorija bolje slaže sa nekim našim pozadinskim vjerovanjem, to ona varijabla K koju smo spominjali, sa nekim drugim teorijama, nego ona koja nekako tu parira. Znači, ne zbog empirijskih podataka, nego ih biramo na temelju slaganja sa nekim pozadinskim vjerovanjem. Evo, tu na taj način ovaj problem producira nešto što je prisutno u znanstvenoj praksi i naša uloga kao filozofa znanosti da bacimo svjetlo na tu jednu širu priču, ali koja je u uskom kontinuitetu sa znanstvenom praksom. To je metafora za dvije stvari. Izvorno je bila metafora koja ilustrira koherentizam, za razliku od fundacionalizma. Sad tu ima puno termina koje imaju točno određeno značenje i koji su predmet velike rasprave u filozofskoj tradiciji. Znači, fundacionalizam ima metaforu ne broda, nego ima metaforu kuće, koja ima sigurne temelje. Znači, kuća se gradi od temelja, pa onda se prvi kat, pa drugi kat. Tako mi gradimo zapravo znanje. Kako u znanosti, tako i općenito. Znači, metafora za znanje je kuća. To je fundacionalizam koji ima sigurne temelje, a onda gradimo sve ostalo. U toj metafori kuće temeljima odgovaraju takozvani temeljni iskazi. Temeljni iskazi mogu biti one protokol rečenice o kojima smo govorili i te protokol rečenice je zapravo ono što na kraju krajeva opravdava sva naša vjerovanja. Znači, ako kažemo, ne znam, to je tako, na kraju mi moramo se povezati sa onim što je u temelju, tim temeljnim iskazima koji su oni iskazi koji su primjerice protokol rečenice koje referiraju na naša neka perceptivna vjerovanja. I to je ono što opravdava naša vjerovanja koji su jako visoko gore u toj kući. To je jedna metafora. Druga metafora je ona u suprotni tabor, a to je koherentizam. Metafora za koherentizam je Neuratov brod. Što je u osnovi to Neuratova broda? Nažalost, po Neuratu, prema toj metafori, mi nismo nikad u situaciji da taj brod izvučemo van na sigurni dok i da lijepo stanemo i onda ono što je gnjilo, staro, nevaljalo i tako dalje, bacimo ča i ubacimo unutra zdrave daske i grede, ne znam što. Nikad nismo u takvoj poziciji jer jednostavno naša pozicija kao vrsta je uvijek takva da moramo zamijeniti te oplate dijelove broda na otvorenom moru. I ne postoji mogućnost da se izvučemo van, da dobijemo neke temeljne iskaze koje će osigurati da je ta građevina stabilna. Ono što je zanimljivo da je izvorno ta metafora bila povezana s ovim problemom epistemologije, znači taj sukob između koherentizma i fundacionalizma, a ovdje se često koristila, znači kad govorimo o naturalizmu, i to je najviše koristio upravo Quine, on je smatrao da je Neuratov brod kao što je metafora za koherentizam, tako je metafora i za naturalizam. I što bi to značilo? Prema nekim interpretacijama taj Neuratov brod po Quine ilustrira i naturalizam, metafora i za naturalizam, zato što mi smo u jednoj zajedničkoj spoznanoj avanturi gdje filozofija ima svoje mjesto, znanost ima svoje mjesto i ne postoji pozicija filozofije koja nam
koja nam je taj neki sigurni dok koji kaže gledajte, ako hoćete biti uspješni u znanosti, morate slijediti te i te metodološke ili institucijske norme i ukoliko budeš slijedio te norme, imat ćeš uspješne rezultate. Ne postoji ta fundacionalistička uloga filozofije, nego filozofija isto na tom brodu kao neko novo arki, ima neki svoj kažotić, ima neko svoje mjesto i ima neku svoju ulogu u toj ukupnoj spoznanoj avanturi koju mi kao vrsta s kojom se svakodnevno suočavamo.